Gvern nazzjonalista kien ta' $10 miljun f'għajnuniet diretti u indiretti lill-kumpanija TRC. Kumpanija li kif żvela l-Prim Ministru Joseph Muscat, id-due diligence dwarha kien qajjem iktar mistoqsijiet milli risposti. Fil-fatt, rapport ta' espert imqabbad mill-Malta Enterprise fi żmien Gvern Nazzjonalista kien xeħed dubji serji dwarha minħabba l-fallimenti tagħha fil-passat u għar minn hekk dwar is-sors ta' dħul tagħha li seta' ġie minn attivitajiet kriminali. Ir-rapport kien jgħid all the research undertaken demonstrates that their affiliate companies have been unsuccessful. This raises an important question not just about their effectiveness but also the source of their wealth. In short, the research until now raises many more questions than it answers. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament, il-Prim Ministru nnota kif ir-rapport kien jgħid iktar minn hekk. Jgħid l-espert li qabbad il-gvern ta' qabel li dal-promoturi they have something to hide. They have a history of unsuccessful business ventures. There is no other option than to assume that he was engaged in criminal activity and his wealth stems from this. Allura kellhom rapport bħal dan li qed jgħid espert li qabdu huwa stess illi n-nies illi ġejjin għal flus huma ġejjin minn attivitajiet kriminali u jagħtuhom €10 miljun, $10 miljun. Iżda minkejja dan kollu fl-2011 il-kumpanija sabet l-għajnuna finanzjarja miljonarja ta' Gvern Nazzjonalista. Iżda wara ftit xhur bdew jidhru l-ewwel problemi u wara 3 snin bdew jitkeċċew u jitilqu l-ħaddiema biex din is-sena żarmat u ħalliet mal-mitruħ bla xogħol.